indirimbo turazihimba twishimira ko abana bagiye, tuvuga ko tutashye inkotanyi z'amarere. Noneho kuko twabonaga abana bagiye kandi nta bugaruka, tugasanga nta bwoba bagize, ni ishyaka ryabajyanye, ni ukwitanga byatumye bagenda, nuko bari bamaze gufata ubuto bwabo babutura igihugu. N'abandi babikunda tugahuza. Mwamenyekanye ku ndirimbo izwi cyane ndetse natwe dukunda turi abafana bayo cyane ko ihuye n'amateka y'igihugu cyacu, yitwa Intsinzi. Iyi ndirimbo ese ni mwebwe mwenyine mwaba mwarayihimbye, ni we waba warazanye igitekerezo cyayo, waganiriza abadukurikiye? Muri 90 abana bamaze gutabara, bagiye ku rugamba, harimo abacu, harimo ababandi, harimo abavandimwe n'inshuti, ndetse noneho tubahimbira indirimbo. Indirimbo turazihimba twishimira ko abana bagiye, tuvuga ko tutashye inkotanyi z'amarere. Noneho haciyeho igihe nko muri 91 aba ari bwo nicara mu rugo, nari mu rugo n'umukobwa wanjye, niho twari dusigaranye, abandi bari batabaye abahungu. Abakobwa nabo baragendaga, ariko we naramusabye nti wambabariye tugasigarana basi, hanyuma ukazaba ugenda nyuma, kandi kuzagenda ndabizi. Ati aramfasha, aranyemerera, turasigarana. Noneho dusigarana duhiririmba izo ndirimbo. Noneho Intsinzi turayihimbana twembi, we n'umukobwa wawe cyane. Turayihimbana turayirangiza twizeye, kuko twabonaga abana bagiye kandi nta bugaruka, tugasanga nta bwoba bagize, ni ishyaka ryabajyanye, ni ukwitanga byatumye bagenda, nuko bari bamaze gufata ubuto bwabo babutura igihugu, babutura u Rwanda. Amaraso yabo bemera ko yameneka, ariko ababohorwa bakabohorwa, ababyeyi babo bishwe n'agahinda bakabajyana bakabacyura nabo bagataha. Noneho dushyire nk'intsinzi, ko intsinzi igomba kuzaboneka, twizeye imbaraga n'ubutwari bw'abo bahungu bacu. Gutebye wumva iyo wari urimo guhanura, wari ufite abo ubwira guhanura, ubuhanuzi donc tubwire ukuyeho guhanura kw'abapasiteri bakorera mu mwuka nyine nk'uko Imana iba yabibagennye. Na kera habagaho ibyo bitaga guhanura, byabaga biri mu mwavuga ab'iki gihe, cyangwa abandi bavuga ngo ni ibya gipagani, ariko nabo bari bafite ukuntu bizera Imana, kuko u Rwanda ntabwo rwigeze rubaho rutagira Imana. Imana y'u Rwanda, ngize Imana y'u Rwanda, agatera inzuzi, aragura ati wagira Imana y'u Rwanda byagenda bitya. Noneho ndavuga reka ntangirire kuko kuba yaguza nti ndatera inzuzi, ndaraguza umutwe. Noneho imbwira Imana, ariko reka ni Imana yacu rero, ni Imana. Ariko bose bambwira ko ari Intsinzi, nibyo nta kindi. Sindi umupfumu, sindi umuvugabutumwa, ariko numvaga yamuriye. Intsinzi bana b'u Rwanda, intsinzi ndayireba, intsinzi mu bice byose, intsinzi. Intsinzi bana b'u Rwanda, intsinzi ndayireba, intsinzi mu bice byose, intsinzi. Ndatera inzuzi nkabona intsinzi, intsinzi mu Rwanda, ndaraguza umutwe, intsinzi nkabona intsinzi, intsinzi bana b'u Rwanda, dore n'abazimana nkabona intsinzi, intsinzi bana b'u Rwanda, intsinzi. Intsinzi bana b'u
ndayireba insinzi mukakadogoso nawe muze komeza urugendo nuwo mbe musore nawe icyo kigano maze ugitsibura icyo umubwire yuko u Rwanda ari urw'imbaga y'inyabutatu ya Gihanga insinzi bana b'u Rwanda insinzi ndayireba insinzi muhagurutse mugiye mwiyemeje insinzi mukomeje umurego abo mu rero mwizera insinzi insinzi y'ayo makombe insinzi bana b'u Rwanda insinzi insinzi mu bice byose tukaze mwendo songa capa mugusonga imisi ni mike erega babagabo ndabona bashya ubwoba nimusonge tubotse igitutu insinzi bana b'u Rwanda insinzi sinzi mu bice byose igitero cy'ibyumba cyanyemeje insinzi itagira igisibya morale n'ifuru mu banyarwanda twese hakuna wasiwasi insinzi bana b'u Rwanda insinzi ndayireba insinzi rushira bwoba songa na rutarindwa nimusonge tubotse igiti intwari batinya songa na rutaneshwa nimusonge tubotse igiti tudatinya urukambye songa cemusha moto nimusonge tubotse nimukomeze urukundo ishyaka n'ubutwari intego yacu tuyisoze bana b'u Rwanda insinzi insinzi bana b'u Rwanda insinzi insinzi yabutse kivuye mpasanga abana insinzi bana b'u Rwanda nganye Kiyombe nsanga baceza insinzi bana b'u Rwanda aba Butaro bo bahamiriza insinzi bana b'u Rwanda ye n'ab'Igisenyi bari mu Kinimba bana b'u Rwanda insinzi insinzi bana b'u Rwanda insinzi mwari wa mwiza mama gana uruhimbi umpera amataboba ngumba tumi Butare kubwira abaho kw'insinzi twumvi dukomanga insinzi bana b'u Rwanda insinzi insinzi mu bice byose nta kishimisha cyane nko kubona abana batabarutse ku rugamba n'imitima ikeye n'ibyivugo byinshi bintera ishema aho ndi hose insinzi u Rwanda insinzi